داخوازیەکانیان بین و لە ئاست باڵای ڕۆژنامە نووسە نیشتیمان پەروەرەکانی کوردستان بوەستین و لەکوێ خزمەتێکیان هەبێ بتوانین ئێمە سەرەداوە خێرەکان لە یەک گرێ بدەین و بە هەمومان بەشدار بین لە دروستکردنی کەڤاڵێکی گەورەی نیشتیمانی کە پێی دەگوترێت کەڤاڵی کلتور لە پێناو کوردستاندا. ئەوە بوو بەڵێنمان پێدا هەم لە خزمەتی دابین بۆ چاپکردنی دیوانەکە و هەم لە ڕێوەڕسمێکی ئاوا ڕەنجیندا ڕێزلێنانی بەشی ڕۆشنبیری و ڕاگەیاندنی پێشکەش بکەین. ئەمڕۆ بە خۆشحاڵیەوە ئەم بەڵێنەمان جێبەجێ کرد و ئەکید بەڵێنەکانی تریش جێبەجێ دەکەین و سەردانمان بۆ ماڵەکانی کوردستان سەردانە بۆ ماڵی تێکۆشەران، ئەدیبان، نووسەران، هونەرمەندان، ڕۆژنامەوانان کە لەوێ لە ماڵەکانیان دەگەڕێینەوە بۆ ڕۆژانی شۆڕش، خەبات، تێکۆشان، شۆڕشی ئەیلول، شۆڕشی گوڵان، سەرهەڵدان، هەموو ئەو دەستکەوتانەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کابینەیەک لە دوای یەکەکان لە نێو ماڵی ئەدیب و نووسەر و هونەرمەند و ڕۆژنامە نووسانی کوردستان تێدەگەین کە ئەوەی ئەمڕۆ باڵای گرتووە لە دەستکەوتەکانی هەرێمی کوردستان ئەمە بەرهەمی خوێنی شەهیدان و پێشمەرگە قارەمانەکانی دوێنێ. لە نێو ماڵ و لە نێو ماڵباتی نووسەر و ئەدیب و هونەرمەند و ڕۆژنامە نووسانی کوردستان تێدەگەین کە ئەم ماڵانە پڕە لە خەمی گەورە و کۆڤانی پیرۆز. لە نێو ماڵی ئەدیب و نووسەر و هونەرمەند و ڕۆژنامە نووسانی کوردستان تێدەگەین کە هێزێکی نوێ و گەنجی نوێ و لاوی نوێ لە کاروانی خەباتی نیشتیمانی و کولتورسازیدا بەڕێوەیە و دەتوانن باشتر نەخشێک بۆ ئایندە بخڵقێن و دەستبار لە بینی نەوەکان بگرن و دوێنێ بە ئەمڕۆ بە سپێدەیەکی باشتر بسپێرن. کاتێک کە دەچینە نێو ماڵەکانی کوردستان تێدەگەین کە ئەدیب و نووسەرانی کوردستان و هونەرمەندان پێویستیان بە ئاوڕ لێدانەوەی زیاتر هەیە، پێویستیان بە گوێگرتن لێیان زیاتر هەیە، پێویستیان بەوە هەیە ئەو نامەخانانەی تۆزی لێنیشتووە بەشێکی، ئەو کتێبانەی چاپ نەکراون بەشێکی ڕووناچی چاپ ببین و دواتر بخرێنە نێو میدیا و لە ڕێزلێنانی لایەقداردا بەگەلەکانی خۆیان ئاشنایان بکەین و پێکەوە بتوانین گەنگەشەیەکی باش بخڵقێنین. کاتێک کە لەو سەردانانە دەینەوە ئەرکمان قڕستر دەبێ تێدەگەین بەشی ڕۆشنبیری و ڕاگەیاندنی پارتی دموکراتی کوردستان بەشی هەموو نووسەرانی کوردستانە، بەشی هەموو ڕۆشنبیرانی کوردستانە، بەشی هەموو ڕۆژنامە نووسانی کوردستانە و هەمدیز بەشی هەموو تێکۆشەرانی کوردستانیشتە. بۆی ئەمڕۆ لە جیاتی ئێوە سوپاس و پێزانین پێشکەشی مامۆستایەکی هێژا دەکەین کە موحسین قۆچانە و بەتەنیا هەر هۆزانوان نییە لە بواری ڕۆمان نووسیندا، لە بواری توێژینەوەدا، لە بواری وەرجێڕاندا قەڵەمێکی دیار و خامەیەکی ڕەنجینی کوردەواریە. موحسین قۆچان هەموو تەمەنی بۆ شەو پەیوی ڕەسەنی کوردی تەرخان کرد و ئێمە شانازی بە ناوەکەی بە بەرهەمەکانی بە هزرەکانی بە زارۆ و منداڵ و ماڵباتەکەی دەکەین و لێرەوە سڵاو و ڕێز پێشکەش بە ماڵباتە هێژاکەی یەکەیەکەیان و لەوەش تێدەگەین کە ماڵی نووسەران و ئەدیبانی کوردستان بریتیە لە ماڵی تەحملکردنی ئەو کەسایەتیانەی کە هەمیشە شەڕ لەگەڵ زەمەن دەکەن و دەیانەوێ باشتر پێشکەش بکەن و خەونی گەورەیان هەیە. بۆیە لێرەوە سڵاو بۆ خانەوادەکانیان، خێزانەکانیان، بە تایبەت هاوژینەکانیان کە بەردەوام لەگەڵیان ژیاون. موحسین قۆچان ئەو ناوە درەوشاوە و ئەو ئەستێرەگەشەی ئاسمانی کللتوری کوردیە کە 17 کتێبی پێشکەشی کوردستان کردو. چەندین کتێبی تریشی لەژێر دەستە بۆ چاپ کە ئێمە وەکو بەشە ڕۆشنبیری و ڕاگەیاندن جارێک تریش لە خزمەت کاک موحسین و هەموو ئەوانەین کە وەکو کاک موحسین خەونی باڵایان هەبوو، نووسینی باڵایان بۆ ئایندەی باڵا پێشکەشی گەلەکەیان کرد. کاتان زۆر ناگرم، لە خزمەتتاندا دەمەوێت سوپاسی هەموو ئەو بەڕێزانە بکەم کە لەم ڕێوڕسم و ئیڤێنت و ئێوارە ڕەنجینەدا لە دهۆکی ئازیز و دەلال ماندوو بوون، زەحمەتیان کێشا، بە تایبەتی هەواڵانی دەستگای ڕۆشنبیری و ڕاگەیاندنی خانی کە هەمیشە لەم چالاکیانە ڕۆڵێکی گرنگ دەبینن. سوپاس بۆ بەشی چالاکیەکانی بەشی ڕۆشنبیری و ڕاگەیاندن کە چالاکیەکانی خۆی
بە تەنیا لە هەولێر قەتیز نەکردووە و دەپەڕێتەوە بۆ گەرمیان، هەڵەبجە، ڕاپەڕین، زاخۆ، دهۆک و هەموو دەبەرەکانی تر. سوپاس بۆ هونەرمەندانی هێژا کە پاژماوەیشتر گوێ لە ستران و موزیکەکانیان دەگرین. سوپاس بۆ هەموو ئەوانەی کە لەبارەی مامۆستا موحسینەوە ئاخافتن دەکەن، گەنگەشە دەکەن، مداخەلات دەکەن. جارێکی تر سڵاو بۆ وشەی ڕەسەنی کوردی و هونەری ڕەسەنی کوردی و ڕۆژنامەنووسی نیشتیمانی کوردی و کوردستانی و درود، بارانی درود بۆ گیانی پاچێ و شەهیدانەی دوێنێ گیانیان نەزری سەرفرازی نیشتیمان کرد. درود بۆ هەموو ئەو پێشمەرگە قارەمانانەی دوێنێ لە شۆڕش و شاخ و سەروەری تا شار و بەرەنگاربوونەوەی داعش و تیرۆر و تاریکی تا ئەمڕۆی بەرەنگاری لە حکوومەت یەرێمی کوردستان سینجیان کردوتە قەڵغان. جارێکی تر ئێوەی خۆشەویست بەخێر بێن و بارانی درود بۆ ڕۆحی مستەفا بارزانی نەمری باوک و کاگدریسی جوانە مەرگ دەنێرین و جارێکی کە هەموو لایەکتان زۆر زۆر بەخێر بێن. زۆر سپاس بۆ بەڕێز دکتۆر سالار عوسمان بەرپرسێ بەشی ڕەوشەنبەیی و ڕاگەهاندنا پارتی دموکراتی کوردستان و پەیوا جەنابێوان. دناوا تاکین چناران را ڕووناهیت سێت گەلکەنینا نەرمە بای ئەڤینیت هێت هەیڤ یاڕیسە و خودجووکێدا درێژ کری تەواڵێکی لە دیر ئەتناف تاریێدا دەنگێ خۆڕێت یەب سەرخۆشی سترانات بێژیت ئەو ژیوەکی من یەل ژڤانێ هەڤاڵا خۆ ئەvە ئێک بۆ ji hûzanên parçeyek hûzanvan û rewşenbîr Mehsen Qocan. Mêhvanên berêz amadebûyên hêjan û kej dê wehêlin gel çend gotnekan derbareyî kesayetî û hûzanên berêz û rewşenbîr û hûzanvan Mehsen Qocan ku dişlayê mamosta Mueyyed Tayyib vehêde pêşkêşkirin bila kerem ket. بلا بری بکن. أنا شرش بير بروستم. درسته. هوالن هجا ایوادیا و همیاب خیر و خوشی بتن. خانی مازن شاکارا خو مموزین به مالکی دست بکریه. سرنامه نام الله به نام بی نا تمام والله. اجد بجم و راستی جی ام کیش بیاویده بحثا کرد و کردستانی بکەین ام بحثا کردواریه بکەین ام دویا بخانی دست بکەین خانی دیواجه مموزینه دا و راستی کارنامه نتوه کیه کارنامه زیندیا نتوه کیه دشتک نمایه بحث نکری رنگ همسی بزنن از بیشم که خانی بحثاب ایواری کریه چا بحثاب ایواری کریه و هم یا مموزینا خواندی یا بهرا پترشت و مموزینا خواندی که گله جرا خانید بجد اگر ما جهان پناهک هبا اگر ما پاسشاهک هبا اگر ما سرفرازک هبا اگر ما خدانک هبا دا چکین ما بستویش به همیه سرخوبونا کردایه و کردا دولت خواه بدن و توی دولت دا که خانی چد بیتن خانی الوریجی جهان بینینا خود دا دیارت کدن سر رول هلوستوان شاعر و نویسکار و هنرمندا
خانی جهکی بجد گرد هبوا مجی خدانک عالی کرمک لطیف دانک مند علما کلام موزون عالی بکرا لبان گردون بینا و رحا ملای جزیری به حی بکرا علی حریری کیفک و بدا فقی طیران حتا به ابد بمای حیران خانید بردا بجد هکما دولت خواه سر بخواه بدن ده قدر قلم مهت زانی ده قدر هنری ده قدر هر تشتکی دیت زانی و اف ایواره توی چارچوبهی دایه جبر هنده از بجم و احمد خانی تنانت بحثا و ایواره جی کریه از دست خوشیه که گرم دکتر سلار عثمانی دکم المکتب روشنبیری و راگهاندن دکم لدزگاه خانی و پیکتیا نویسه را دکم و اوه که برنامه اگدای برخو او جی ریسلینان و ریزگرتنا قلم داهنر نویسکارین کرد بری افرو امزانین کو هر همان افری و رسمه و ریزگرتنا و شاعره که می مازن عبدالرحمن مزیری هاته کرن هر ایکتیا نویسه بری ویجی بو شاعر می مازن بدرخان سندی افروکه جی جه دلخوشیا می کو شاعره که می دی مازن محسن قوچان ام لوری قومبوینا جبو کو ریزیل قلمی وی داهنانوی بگیرین محسن قوچان ابا پترج 6 ساله قلمی وی لکاره ابا پترج 6 ساله نقشه الشعر کردی دا نابکی دیاره جبر هنده جی شاعره که کردان هنرمند و گشتی راستی جی چد ویتن اوانا نبو دولمندیه نبو دسالاتیه و تشتید ویتن او تشتیکو او کار پیوه مجیلد بن جرنا اگر سریواجی تیب چد هر ده بردوام بن چیکی پیوستیه که روحی و هی در برینش خو بکن و او نل هیویا تشتکی مادینه تشتکو شاعری دوید و ریس البرهمی وی بهتا گرتن و ریس الوی بهتا گرتن و برهمی وی ناف خلکی دا بلاو ببت لخواز شاعری گلکا یان هنرمند دا بگشتی هر اوه اما که برای خوب دینه بجین مکتبا روشنبیری و راگهاندنا پارتی قبره بچه که آبدینه بله اما که برای خوب دینه که هل بجارتنا ویا سه شاعرین و پارزگهی جو خوش شاعر کردن یا تمی کردستانه نه و بجین جنگه هوا اف پارزگه بو بدرخان سندی عبدالرحمن مزیری و افروکیجی محسن قوچان ام رزگرتن الداهنانت که البدر که رنگ پیتوی به چند پیوکا درباره داهنان بشین داهنان چیه؟ ام دی سجارکادی حوجه احمد خانی بین از آنم اوروپیا برگا کتابت هی سایکولوژیا داهنانه و دیروکا داهنانه و حتی دماهیه بس ما هر دم دوید وقتی ام سر بابت اکی باغوین ام دیتنا کرد اکی بشی بودش احمد خانی جی ماستر کی هیا احمد خانی حسا
بیناسا وسا داهنان بیناست کردن بحثا خود کرد وقتی که مموزین نویسایی والحاصل اگر جعینات اگر جبیدات من اف بدعته کرا خلاف معتاد چند جوان بیناسا داهنانت کردن داهنان دو پیواد بشد خلاف معتاد اگه ام به سحکینه خلاف معتاد بان هر سه شاعر مین مازن بدر خانسندی عبدالرحمن مزیری محسن قوچان بگو من هری کی شواز خوی هی هری کی رسانات یا خوی هی که بین بر خب دین بدر خانسندی زمان هلبستاوی دا گوب راستی ورچرخانه یوید زمان شعری دا زمان شعری بری هنگیان وکی کلاسیکا بویا ملای جزیری و خانی و فقی طیران و حتی دماهیه یعنی زمانه که ملی بویا او زمانه که خلف بیداود اگه مروف وقتی شعر احمد نالبند بینتن او نابدر هر دواده جار زمانه که سردم جزیریه هل بستید بی جارجی او سر بابتی تراستد زمانه که گلیری هل بستید خو نویساینا یا تشتی سرنج راکیش جیبنی که مثلا من نمونه هنه شرکو بکس شاعر کرد مازن بابوی شاعر بویه هر زاروکتیا خوب شعر بیستیه ولی وقتی امتی تشتی هفت که ناف برا وان هر سه شاعرها دا اوات مال دا شاعره که نبویه و بجین نبتنی شاعر نبوینه چه کتاب شعری جینا هاد بونه چاپ کرن یعنی بریم بین مدگل کای محسنی تاخفت منگوته اینگه خالد حسینی وقتی قفته شوزان نالبندی چاپ کری جاره ایکی بو از شعرها کردی بینم سر کاغذی گوتی اما اجی بجی جاره ایکی او دید بو بلی هنگه تشتکی دی نبو اما چوا بو هاتیه بدرخان چوا دست شعرها کردی کریه و بدرخان زاروکینا خدا بتر المال عربی آخفتیه و مدرسه جی هنگه عربی بون حتی نکه زمانی وی پخشانه هکه تشتکی بنویسید عربی در رهوانترش کردیه بس وقتی هلبسته نویسید یا دست هلبسته کری زمانه که گلک جوان زمانه که تایبت بخو هلبسته خوب وی زمانی نویسه عبدالرحمن مزیری جی شما تمنترن او جی همان رو شیده بود یا محسن قوچانی هشتا سیرتر محسن قوچان هشتا زاروی بود الصفا سی سرطایی بود مالوا چوه میسل والمیسل بود حتی خواندنا خو همی دماغی اینه الباجر میسل جی امزانین و چند دجی انتی کرده دجی کرده یعنی نظر بکن که ترکیه گلک دجناتی و دجاتی زمان کردی کریه بس افرو که ترکیه جی تلفزیونه که کردی هی وشان خانه کردی تین زمان کردی باید درسه حتی نکه میسلی سرهند رکو کردی زمانه که فرمیه به پلو پایه زمان عربی حتی نکه رینه دای مدرسه که کردی میسل بد رینه دای بلاوو که کردی جیل میسل چاپ و بلاو بد نه کووارک نه روزنامه سرهند رکو ام همین زانین دیرو که دا وقته که شکردا پیوتر چه خلکی دیل میسل نبو ونکه جی کم صادسی خلکی میسله کردن به هشتا دوی دجمنات یا خویا بری دادش
شاعر من ویر مازم بویه آن ویدر که جیایه که بری ویده زمان کردی که بری ویده شعر کردی اوا داهنان ما بحثی داهنان کرد داهنان بگومان جدانا بتشتشتکی دی و اوجی بهره و داهنان پی بگیره داینه مروفه که بهره نبتن نشد داهنانی بگید اگر که بین برای خب دینه ما مستایت هلبستی هاروارد اکسفورد نظام سوربون چه شاعر دنیا هندیوانا درباره هنر شعری نظام بلی کشوانا نبویا شاعر دویا بهره اک هبت او موهبه بهره دفنه بتن نشتن او بیا به هنری دا حصایه اف بهره هکه از تشبیه کم که دانکش خوده یعنش سروشتی دو تأذیب آوه تشبیه کم ما دو جورت آوه تین کانی و بیر کانی هر دو جها آف جدر تیوید آن آف لحیه بس کانی وسط تجید بتن جیرا کانیه کو او خسر ریج بتن بی کو ایک دستکاریت دا بکرد کولد کانی خود ارتکبت و بیر نه بیره وید کولن و بیر جی دجا 10 مترات کولن و دجا 20 از زار وید ماهی بحثا 120 و 105 متر جید کن حتی آف جدر کرد موهبه او بهره جی توصانینه بهره شاعرکی هنرمندکی گهندک اما وقتی گل یا تجیه یا تیره اما بی کس دستکاری دیده بکت آف ترکت او هندک بهره شعری یک موزیک شوی رنگیده هر سه شاعر المجید شوی جور بهره نه و تجی بوینه و در بوینه تشتکی دیه سیر آنی بارکش یعنی جهز بر سرسامیه زمان محسن قرجانیه ما گوتی تل باجه رکی وکی میسل مازم ببی او دجاتیا میسلیا بو کردی بو گل کرد چنویر پشتی 20 سالای دی اما ضرور که توانا بعربی طاغن شرمت کم کردی باغن و ولد کن بس اوی بزمانه که نبسد کدو تشتی دا برجستد من یک رساناتیا تشبیهت وی استعارت وی بجنبینین وی همیش سروشت کردینه سروشت کردستانه نه وقتی تو هلبستت بتخیلی تو تمام جیا و دول و نحال و گلی بیت کردستانی تینه برجاوی مروی تشتی دیه که شعرا محسن قرجانی بجن رساناتیاوی تیدا دیاره هلبستاوی او شلای بجن رخصاری و شلای ناوروکی و گلک شیای سرکفتیانه بحثا جیانا هجاریه و بلنگازیه و بندستیه بگید هر کسی که هلبستی توی چه بره چه نکه بخینی او هجاری بابته که بردوامه هلبستاوی دا دوباره بتن بگو من او تنینینه محسن قرجانی بیرجی بوی بزدلویه تر هلبستی توی ابینیج یه بدمایجی گل رومانسیت داده ده هلبستی رومانسینه منه بید گل دریج بکم شبرکو او خوشی الوری آماده ده آغوه ده هلبستی خوخینتن دوباره دست خوشی الکای سلاریت کهین و هی بداریم هر سروی برنامه بردوام ببن نویسکارین مهمیا هر یکی شیوه کی فداکاریا کری و که از جنب نویسینت خو پاره پیدا کرینه و نه دولمند بویه و جاش بویه دمینت افرز گرتنا خلقی ما
کو برانبری همی تشتکی دیه این تدا بردوام بن سر دمهی گوتنجی سر سیدای محسن قوچان البجم محسن قوچان زاروکه که شیم شعر میان نیه بس هی دارم اوه دینگه هم که اوه متشتکی نرینی گوتیه همی زانایت سایکولوژی ورارا مروفا ویژن او مروف داهنر همی او بون زاروکین یا خودت شیم بون برنده اگه زاروکه که و آن نبیه که و شیم بد بلا کیفا و بید او ده تشتک شوی چه بید او زاروکه که شیم شعر کردیا معنیه جبلی زاروکه که شیمه او هشتا جی زاروکتی به رمایه زاروکتی لفهه و اوجی ایکش مرجن داهنانه مروف زاروک وقتی زاروکینی لفت مینتن قناغ قل پیشوی او جی ده مازم بد بله مروف مازن ده بیر بتو ده مرتن جبران ده هر بمینه او زاروکی شیم سپاس کو تو هبویا تو هی هر هبی و هر داهنانا خو بردوام بی سپاس بگوه داریا وشی گلک سپاس بوفه گوتارا پربها یا مامستا معید طیب ای مروفه هجات و پراوشت خوی جوانی نک بمال و ملک و زیر و کانی هر کسی دل هجارکی پی خوش کرد او یه گشتی مزنترین آرامی و جانی مهوانم برای ساموده بوین هجان هوشی دوه هلمت گل بهن ودانه که تابلوی گاستران و موزیک دهده پشکش کرن شلای هنرمند جگرخین آمیدی بلا کلم کد گل دا خازاده من خوش ازدی نخشینم نابیده سر بلگت گلون اسلینا دیوینم استوانیته شبای چیاکی مدینا ازدی نخشینم نابیده سر بلگید گلون اسرینا دیوینم استوانیته شبای چیایی مدینا نصارا من دا بشکری ورمي أنت زبوري ورمي أنت زبوري أصدر من دا بشكوري ورمي أنت زبوري ورمي أنت زبوري ورمي أنت
gelek spas. لزبكة ورا بري ورا سري ورا بري نكوبي من نبيني وفوش بي من بكري زرزني خوكوريت كان والكسنا بكم دريم زرجان خوكوريت كان والكسنا بكم دريم لزبكة ورا زري ورا بري ورا زري نكوبي من نبيني وفوش بي من بكري زرزري خوكوريت كان والكسنا بكم دري زرجان خوكوريت كان والكسنا بكم دري باغچهش نازکی تلوهیه شمیشه چاوریه و خریبی دید ناتیه خریبی بین ناتیه چاقی ویلهات ناتیه زیامت بینی توی نشری و اسمری ورد لیم باغچهش نازکی تلوهیه شمیشه چاوریه و خریبی دید ناتیه خریبی بین ناتیه چاقی ویلهات ناتیه زیامت بینی توی نشری و اسمری لزكة وانا زري وانا بري وانا زري نكوبي من نبيني وباش بي من بقري زرزري خوكوري كان كسنا بكبري زرجان خوكوري كان والكسنا بكبري Gelek spas. gelek spas bu hunermendê dengxuş cegerxîn Amêdîş hejiye bêjim ew peyvên navavan stranan de hatine gotin û keş helbestên mamosta Mehsin Qoçan bûn. Jiyan bê rawişt û edeb çi bihayê xwe nîne wek bajarekê çûl û bêreng û bêjîne. Divê em destê bigirîn temî deman da ku serkeftin bibîte beşê me divê cîhanê de. نوجي باورم هين همي الهيفينا كو مامستا محسن قوچان كرم كتن چند خوزانن خو پيو خو پیشکش مبکتن کرم که مامستا ایوار باش اگر پر بوبانا دابر کفرن هرچند از الوی پیراپیجیک نکدیمه جیانا بهوده و حاوی بونه و